بدلیسی چموکانی وره لاوزو وره که وکان لسردانی وره جان تو وره بینرین جان و جاره امج برنامه لباکور لبدلی سینه ام ایروش بو و چاند و هنر و کونشوپیان یا بدلی سیو خارنیوان و گلک تشتیوان راگینن مامو بچه جمعه بس بکه بدلیسی اون چه کن حالی و چیه؟ حالی بهتره تشتک تو چی کاری دیکی؟ تشتک اینو وا بطال اینها؟ آره والله وا تبری چی کاری دیکر؟ ایش خوش چیلا بگیرم کاری توی دیکر؟ نه والله emekli مردم تا امکلیشین تا قویشین نه تو جودکاری؟ تا نه جودکاری باغچه مهیه باغچه هی باغچه başka تشتک وا اینها کو چی؟ هم de çile malı چی ماله؟ هر بار حرب چه ماله مال تاوا و سرسریم سرچمه ناتا ماسیا سندیه؟ ماسیا چی ماله؟ تو زوستان ماسیا بخور مدل خود باید دیگش کنی باش عافیه شفا بشه راضی بخور خالی منه خالد حقه کپ چکی بگیره و کامera تبینه برای ویالی خالد حقه اره مماسی ده ورا علیها به اکا ورا ویالی بشه کامera گرفتی ورا ویالی کلو به 150 داره صد خالد هيا خالی منه 200 بود 150 جرا باش تجا كم كريه اره والله خالی منه كم كريه انا يبقى كم نكن بيج قليل بكنا اي باش مالا بابا سرسرم ترشون مامو چه حاله باشی والله الحمدلله از باش خدای باشه تو چی کاری دیگه والله تو تشتا ناکم اش خورا دخومت و گرم دنیا دمنا فهمیدو ای ماشاءالله پری تهنه الحمدلله شکر پری ده تو دخو و دو پی دگاری اره والله تا چی کاری دیگه بری بردا یه حالا می حالا التینو والله ما یسا تو تشتا جنونه تو متعیدی زنگینی میزا پری تو تشتا تهنه جنونه ای باشه شکر خودی باشه خودی دابه باشه انشالله کمرو راست بخفتید با خود زفه اره والله کمرو درست بخفت تجبون از زمستان بلدی سه چیز بجی زوستانا پلیسی زف خوش اره برفه ای روزنها برف دوباره خوشه خوشه رحمه خدایه چند محمود می برفی داد مینن به خود پارچ خود بفرنات پار تبی 10 سانتینا و ایساجی امری خود ای قاسم متر که بفرنات اره ای باشه سپاس بوده هربی گلک خودش سپاس راضی بشه سرچاگ تماناتی خدا بر سرسرم سرچاگ نو ورا تجي ورا مامو نامي تبخير والله حزورتنا انا تشتايتنا انا هر شيء ترى تشتاقی تنه تستاتنا حزور شيء ترى تشي كوري ديكي كوتشاسي اس دقندا ماس والله سرفزنا دروبتنا هر شيء تنا خوشيتنا باشيتنا باشيتنا
Oya. Jiyan zahmete. اره والله جوی زباتر جوی دور زورتر سر ترکیه ناتیه نایجی Te berî çi karî dikir? Eh? Berî te çi kar dikir? بری داشتی یعنی مشوارش برید که دیسا جوی حالی چیتر بود Sen hacı renç berî Ere dikî? wallah. Wa. دیسا جوی حالی چیتر بود Ji halê که çi? حضور نه حضور بود. هیه Erê wala nemoya. حضور هیه خدا بره خدا به ناموسا Amin. نه ساله Erê wala mamu. Ser çavî min serserim lo. لا ملت کرد ملت کی بندسته Erê. چه خاص پیغمبر دنیای نه همه جی کردانه اسرائیل پیغمبر جی پیغمبر خودیه که کاری بجه یه ولا اسرائیل پیغمبری نه Ha no haşa. پیغمبره اما اوی کوپی ایمانیه مسلمانه اوی کوپی ایمانانیه ما خریستیان اما تو کسی گره نکجی Belê rast bêje. کت بیبرا ببین نه سانه Rast bêjî mamu. Ser çavara xwedeş te razî be. Serserim. Destê te خیر razî. خدا و هر هبر هر بجی Serserim lan. Selamun aleyküm. Aleyküm Kavet be. Şaval man baş rahat. Sahibi Xudeş razı. Mamu te çi karî dikî? Vallahi bizi beni zeytin de broşum. Zeytinî kê derîne? Zeytin gemlik. Gemlik yine. He. Teneke tînî. Teneke satıyoruz. Erê kiloyu pişende. Vallahi kilo 200 satı pinciye. Evet. 50 satı pinci. Evet sadu pince ve dısada. Güzel. Beli. Kavet be bute. Sağ ol, teşekkür ettim. Allah razı olsun. Valla Bedlisi. Mahmude. Mala Serçam Mahmut mı? dedi sağ ol, Serseri mi? teşekkür ettim Destek ama mi? böyle olmaz yani. Bu vay bu vay. Olmaz, olmaz. Elbeci Kürdistan. Branavi te bixêr. Eren abi. Eren çend salî? 14 salim abi. 14 salî maşallah. Te çi mektebê? Abi diçim abi. Çi çenda? Diçim 9 an abi. Çi pola nehan. Ne an abi. Baş e. Niva dikanê ya te ye ya min çi dikin vê derê? Emrah dixaptım abi. Dükkanı akrabayı meye. Erê. Em elemanın abi. Laz dixaptın abi. Ey baş. İro iş çava bu. İri baş be abi. Baş bu te çend pela vafrot. Şükür bir abi işe em forrettin ama. Ey baş e şükür baş e. Eyvallah. Zivistana te çava diçe. Baş ya abi zor he. Berfele isti. Abi em dileyset. Va. Ey baş e serçam da bra. Hadi bi xatirê te. Mine xoşî da. Serçavê mirov. Keki ona. Şavayt başî. Elhamdülillah idaret kim boş. Hadi başî de inşallah. Ya pek mera bahsa bedlîsê ki zivistanê ve çawanin. Rewşa ve çawaya. Ji bo çi mesela ji bo befrê Jiyana ve ji bo berfê ji bo zivistanê îş û karê ve. İşte memleketime memleketteki pariyeki ve bakıma. Çima gelir düzeye düşke. Mesela Ardevi veya yeri avli hayvancılık hebu. Millet tütün hebu. Yarabilise zede bu. Gelirabilise. Belê. Evçen salı hani edi millet kim hayvan koydu ket tünci naçinin Berê heywan karê heywana dikirin û diçûne zozana. Belê. û gelek karê tûtûn û dişê din tabii jî hebû. mutlaka. Yê ku ji vir koçber dibin diçin jî ve nagerin. Hejmara nüfus jî kêm Şima nagerin iş vandaran da nantine yani. Belê. İş keme yatırım tine. Belê. Çine batıya da çol çoğu want kaptın.
جناوی زارویی لیه هوی راحتی دبی واندران دا هوی تفکری واندران ایدی نایل ها ناچه گندان سری چیل پی حیوان ناگری شکوی نمینی چند زاروی تنه؟ 4 زارو منه خدا امری واندرش که شد. کور قیزکی مزار خود دانه خواندن یعنی دستم چات مسلک کمیجی çiftçiliğe meşvaniye engel yani زمستان اشخاص کار نینه؟ Zıvıstan yani başka iş karimetine sadece işime eve nanime meşvaniye engi ve yani hem de dertinin de دما froşun هاوین و بهار دا چند مهات میشوانید کی؟ seri sıbatı tespit ke hatta 9. ay yani ne me emlipe kuaran düşünütün kuari feni yani تقریبا دبا هفته نعمه، نعمه. باید چن es semeci Zıvıstan'a نری hem betalın hatta da pazdaydın hem de mişiğu hem de bine yeri Akdeniz'i اری bine Hatay İskenderun'u بله بنا بیداری hem de işte de fazla roz yedim içine yere on. باشه هر سرکتی گوشه اه، ساوی، اکسپانس سر که خوش شبان. مم سرسری ماستر چه Kıyratına. مصنف بخیر ناوی من میکایل که کیم گویل سرچاوا سرچاواتی سرسر بخیراتی کاش مرا بشکی بحثا بریانا بدلی سیب کرد بریان اه بریان لا اوانی حبونان چتکن بله. یک سالی بله. یک سالی مازن نبیده küçüktür bir بله hayvanı golvendera yetişmişti bir genelde juan goştan çetken. Çünkü o goşte golvenderan dıçerin, hayvanı venderan dıçerin Bale. tam çilo koyle diken. Xazayı. Xazayı Ha. tam de goşteci. Goşte de gava goş çetken. Genelde besti olarak besti çenaken çünkü besti binayı paraya girane. بله İnsan meyvenderan jî gava hata bilise be biriyan hayatı danaçı. Biriyan ila ki gava çoy bilise gava pırs biken ila de beji kata biriyan xariye ne xariye. Bale. Biriyan pırs biken be biriyan açır. Goşt meci emeyvaran mesela tanur amel bireye. بله Emeyvaran acı xwa tavej nevi. داوش نجبنی Tavej ne omina kibrit haşk dibi. Bale. Gava haşk bu em şev saat se şeve da em tenel bir. سه شبی اون تین Evet, se şevi em tenel bir. Em evan goştan temiz dışu xoyl etken. Sadece xoy. Bale. Koya penir etken. Bale, bale. Em sadece sos olarak xoyl etken. Gava me xoy jile kir, temiz, şut, hazır kir, taviş nevan demir kancan. بله Gava vete demir kancan, piştevi, gava ege goş zef nazik bi, em beni giretten. Beni goagin naşavtini. jehne kata. Gone kevi nava tanuri. Bale. Havane em tahmişe kancan diken, ondan sonra gava agreme peket, bori ço, tek köz hali. Bale. Mesela gava bu köz hali, avriya naşavtini. Bale. Pariya goş ner tali naşavtini. به تینا خوی دیو Tira xoya yavaş yavaş, ünen tike, yer tike. Beni de gava agreme bori tu hep qaske meye. اری Qaske bakre, ateşe dayanıklı navata tu hep qaske keye. Dü sırayı su embardan navayı.
او gava hafiftan keliciya, tango keliciya ama ben goştan bu kancan sakıtmışı seritken. Bəli. O gava sakıtmışı seritken paşam da bir tanure qavi diken ağamay soraya. Bəli, sərvücü tayin dikin. Ama xasor devi qavi diken go havanasini basınç kenavay o buharı go kana ki Dına buharda da pije. Nava buharı da pije. Gava pije 2 saat ma hamdru da پشت 2 ساعت هم پاش اموی گوشتی دردخن صبح ساعت 6 هفتان دا ام دردخن سرویس را حاضر دبی گوا سرویس را حاضر بو همانه کل امشخوا هندرو دردخن بله. همانه تمایجی برنه چانه مینا یره بله. مینا پم بوی همانه اما خوب نه بخواه تمایجی برنه احتالاتی بخارن نابی مینا پم بوی یعنی گرم گرم سر تنوری گوا بخواه زب هم باشه گرم هم خوش هم جوکی لوکم لزار دوی مروا زمان مروا درکب چه aynı sana. İnsan گلک گرمه جی پیچی می پیشوتین İnsanı ben deranci hamir rençberim. Bəli. Genelde rençbere. İnsanı rençber ji gava sabah kahvaltıya me avşor çorbası ya. Gava avşor çorbası xarın şi veya biryan xarın. Hatta nevro yeri da tkaptın. Bağı bahçan da tkaptın. Gava kaptiyan sabah evi xarın veya bir avşor xarın. Tu tişe naxar. Hatta bari wan digiri. Ter digiri. Gava ter jigir tu tişe bir çina ben. İnsanı mevendera ava sağlıklıya wan jî digiri. İnsanı mevendera hukçili hem biryani hem avşori ki atabilise be avşor be biryan namine. ماشاءالله تماش گله خوش بود ایجاد نابر او سیرتی آندا لسر بریان هپ چکی نیکاشه یا سیرت به یامه یا بدیست به یامه یا کیه Biryan jî sert gora xwe da çêtke. Gora bilîsê de çan tu bilîsê pirsket bêjê me, çan sêrtê pirsket bêjê me, em jî dibêjin ki ême ye. Belê. Çira ême ye? Ême jî normalde qoyî tendirî gava te got qoyî tendirî biryan orijinal. Tanrı avi da biryan gava çêbû direktmen derket hat ala germ alselî doğranmış bir çoğmasa orijinal biryan ave. Belê. Yani gava biryan ezanane evvel bir sare. Ez evî hürkem. Deyme ser nane evdeme pişiyor, deyme pişiyor ki kes naxwe. Nax, rast. Çira naxwe sare. Gerek germ hazır. Tabii nane wî sar, biryana wî sar tam jê nagirê. Rast diyeceğim. Gava nane germ bû, te halane biryan, te germ hendrû derxis. Hen sıcağına o tamamen jî ayrıye. Orijinal koyu kebabı gava te goj nava tanuri derkeve direkt me qatoqat odbi çi masay biryan ave. Belê. Rûnî halete bini orijinal yer biryanı wî Belê. diberqe mina yer mina hala we. Sevsanîne. باشه دست خوش سپاس بوده بوزانیاری تاجی هربی و گله خوشی همه جی گله خوش بود هربی بمینی خوشی ده امین آبشن سر میزه سر میزه خورنا خوب بردوام کن بینر نیجم بینر نیجا لبدلیس خوارنین گلک نافدار هن جوان یک جی کو بریانه هر وا بریان بدلیس و سیرت هر بجن ایمانه بس نه ایرو جبک ام بدلیس نه امی بحثا خوارنا بریانه که هنک برای من تهم کرو ما خوار براستی جی گله خوش بو نه جی کی کونارن جی کی دیروکی جی وداره و هر وا به نزدیک 100 سال زیادتر کو وی کاری دمشینن جباب وان کالی وان حتی نه وی دمه هاتیه که آزمیزی جوان یکه کج کالی خو باوی خو برای خو حتی وی دمه وی کاری آنیه که آزمی چکش مرا بحثا کارو باری وب کن کج کال باو حتی ها و وی کاری آنیه من کاری بریانی کن. Şimdi bizler rahmetli İbrahim Usta'nın çocukları diye geçeriz. Büryancı İbo diye geçer. Ben ailede 5. kuşağım. Bizde bu dededen başlar 122 senelik, 124 senelik bizde bunun mazisi olan bir yemektir.
Keki azmi dibe ku jikalime İbrahim hatta ne vedeme ku yani kaliwana takriben 124 sal ku devam kiriyor hati hatta ne vedem yani jikaliwan İbrahim hatta na bavewan kaliwan anne vederim nesla daviji ku keki azmin ha berdevam dike. İşte bu bizim ailemizde böyle 5. kuşağa kadar gelmiş. Ve yıllardan beri de insanlar, halk olarak bizim çevre illerimiz, insanlarımız bize gerçekten bu logoyu bahşetmişler. Bizler de onların bu şeyi altında çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun ki güzel bir şey elde etmişiz. Ben de aşağı yukarı 50 senedir bu işin ustalığını yaparak geçiriyorum. Zaten yanımdaki çalışan çocukların da her biri 20-25 seneden fazla yanımdadırlar. Onları da bu konuda iyice bir şekilde eğitmişiz zaten. Keki azmi dibe ku 5 nesle yani kalan u bavan u neviyan berdewame takriben 5 sal ku evji bixu berdewam dike dibe ku az niha karmendê xwe jî perwerde dikim her karmendê me jî herî kim 20-25 sala ku ba me ne dixebitin û her ew jî perwerde dibin hoste dibin piştê me jî ku ew jî karbin vî karê vî kargerê jî bimeşînin. Buyurun. Büryan bu mevsimlerde aslında Bitlis'te olmaması gereken bir yemektir. Büryanın tarihi Haziran ayının 15'inde başlar. En geç Kasım ayının sonuna doğru zaten o zaman o dönemlerde biz bu lokantaların hepsini kapatırdık. Kışın büryan kebabını yapmazdık. Sebebi de Sebebi hayvanların tavlaya girmesi ve küçük baş hayvanı bulamadığımız için, bu yörenin hayvanı olmadığı için bizler de ister istemez mecburen lokantalarını kapatırlardık. Keki azmi dibe ku demin bori da büryan xwarnekî taybet bû. Havînê di meha şeşan da Hezîranê da dest pê dikir. Herî dawî di mijdarê da yani heyva dew yazdeyan da bi dawî da ji ber ku ewan heywan ajalên biçûk peyda nedikirin ji ajalên mezin jî nedat çêkirin û ji ber wê hindê di demên borî da demên kevinan yani büryan xwarina ya ji havînê dest pê dikir hetanê dawiya payîzê bû. Büryanın yanında da eskiden mesela bu soğandı, domatesdi, biberdi bunlar kullanılmazdı. Bizim bu yörenin dere dediğimiz Garzan bölgesinin sinciri üzümüyle yenen bir yemekti. Divê demê da li ba büryanê zalata û em bêjin tiştekî dina pîvaz û firengî nedatin danandinê tiriyên yên herêma Gerzanê, tiriyê herêma Gerzanê bêdendik e ew dihat pêşkeşkirin û li ba tiriyê Gerzanê dihat xwarinê. Dema ku tirî dixwarin ew ji bo ku di meedê merve da zikê merve da were helandin ew tirî jê feyde dikir. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok sağ olun, ediyorum. var olun. Gelek spas bote. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ ol kurbanı. Li Bedlîsê guzêwan jî navdarin em jî me got kapçekê em tehm bikin guzêwan çixwaşin. Birat çawê başî? Abi teşekkür ederim. Halite? Elhamdülillah. Xwedê baş bê. Çekî xwe virda waxir be kamera te bibîne be ciwaniya te bibîne. Tenha guzû hingiv û gelek tişa difroşî. Kerem kebre. Kapçek ji me behsa îşû karê xwe bike. Valla işim ev hem güzat fırışı, hingivat fırışı, hingive bittiyse ya, güze bittiyse ne? Erê. İşi şuklem ev ha. Guza şku tîne? Güze ye memleketi mene. Kira guza biçi ye? Kila güza 107, 105, 200 ye. 105, 107, 200. De gişme. Li gora kankilê wanin? Gora kalitaviye, kakileviye. Kakileviye rond ve kalitavrın ve fiyat avcırında. Belê. Sala borun ya î sala? Ya îsala ye mod koya. Erê. Güze mod kone. Belê. Piranî kulvê derê guza disin çi dikin jê?
Meşgul çe dikin ya guza. Meşgul açıydı ki Eri. genelde ben jiboy kolesterolü başa. Beli. Jiboy guvatörlerinde. Troye Kalk. çen kilo guza difroşi? Zaf zedene bir 20 kilo hem ancak duruşu. 20 kilo serre. Çende Öyle. kan evet ki serres bir çende da. Sebi haftuni ve 80 datin. Saat leyon, deyon emeçin. Hatta ne işe vi? He. Maşallah gelek vakti tepet çem. Vakti ben peçe mecburen. Zahmetli necbutem. Ne işeme be. Eri. Şkoleme be. Şkolam peç meşgul ben. Jiyana tepet beyani. Elhamdülillah çok şükür. Xwedê başî bide inşallah. İdareme peye. Çend zarû te hene? Ebe 4 zor ya. Çar, Xuda em Yek lewan kure derişke. 3 keçe. Maşallah. Yek demiran. Te de meyra yekî. Xwedê min ra devam bike Reşte inşallah. razı be. Afiyet Li bo te fasulî tune newsa? Fasulye ya. Heye newsa. Fasulî vê derê çawan temawan. Fasulye ahlat ya. Fasulye ronde. Erê. Hem züt pije. Erê. Zü kelevite. Zaf tamayı xoşe. Kiloya çend e? Kilo fasulye bir hafte ya. Hafte pence. Hefteye. Hafte pence de geçti be. Ew te goj ahlat etê. Ahlat he. Ê baş e. Spas. Here bî bo te. Gelek spas ez kêf xweş bûm. Sağ ol, bir Hele bir teşekkür ki. serçavim, Xuda jara serserim dibe. Bînerên hêja em îro li Bedlîsê û her wal vê dereciyê ku kaşana berfê jê gelek hene welatî hatine ev dapîr û her wa neviyê wî ne ew jî hatine vê derê xatê çaway başê Başım te neviyê xwaniye hatî vê derê tornê xwaniye gezmiş. mala we jî li nêzê vê derê newsa Evet, evet. Hûn derê hatine Antep. hûn ji Etebê hatine Evet. hûn ji kîngî dal birin Ha? Bir sene. salkêm li vê derê ne hûn salkel vê derê dijîn her daim li vir berf heye He. salê çend me berf li vir der mesela Bir sene oldu. Evet, sağ kemal bedenine. Ne zaman buraya kar yağıyor? Her zaman kar var Her mı? zaman var. Giden sene de vardı, bu sene de. Xaltî be ku her dem berf li vê heye bi demakî dirêj û ew jî hatine li vê derê tayîna wan hatiye vê derê ji ber ku kurê wî li ciyekî devletê dixebite ew jî hatine vê derê. Tu dixwazî çi bêjî? Ne söylemek istersin bize? İşte hoşluk, güzellik, Allah her yıl bu zamana çıkanlar nasip etsin. Amin Onu amin. istiyorum. Amin inşallah. Xaltî be ku em vî xweşî dixwazin ku her dem divan deman da jî wekî her car xweşî be. Ev keçika delal jî navê Ezîze ye. Neviyên xaltî ye ew jî hatine vê derê ji bo ku kêf û xweşî û Ezîze jî niha bime heyrî maye. Ew ji ber ku feqîr hêşta biçûk em min wekî babê xwe dibîne. Bixez babê wî me. Haydi here. Haydi here.
Bînerên êja li Bedlîsê gelek kes hatine bi cilû bergê xwe amûrê xwe daxwarine vê derê kaşanê bikin ji ber ku dema betlaneye je û zivistanekî xweş e. Sahra tu jî hatî vê derê ji bo ku kaşanê bikî. Çek ji me re behs bike kîngî de kaşanê dikî çima hatî vê derê? Welezî îro kaşanî bikim. Belê. Em li xelatê hatine, öğrencine. Em hatin xwara hevalê xwe re hatin em xwaranek ekin, eylemiş bin. Belê. Sakine. Tu ji kîngî de vî karê dikî? Mesela te berê te kaşanê kiriye tu cara yekem dikî? Ez ilk defa Ev ji bo te cara yekem e ku tu jî bikî. Tu hêvî dikî ku bu xweşîkî xweş biçe û İnşallah. te nekevî ne wisa? İnşallah. İnşallah. Em kem xwe minek çîne. Baş. Hûn çend kes hatine? Em heft heval hatin. Heft heval hatine? Hûn jî îro hatin? Em îro hatin. Belê. Hûn li vê derê kaşana xwe bikin, geriyana xwe keyf û xweşiya xwe bikin. Eyvallah. Piştî hûn biçine malê? Emen yurdu. Emen mektebe bay. Mektep devam dikeş bu ve? Mekteb. Navber ne bu? Na, ji boy me ne bu. Aj bu zaningehî ne bu? Berdewam e. Eyvallah. Tu dixwazî buna bînerê me çi bêjî? Hûn ji werin. Allah ji werin. Baş azlamekî xweş. Serşam her serkeftî bî. Sağ ol. Kefek xweş bû te. Serçewera. Benyamin bra, hûn vê derê salê çend wext vî karê dikin? Mesela zivistan her daim me 5-6 meh vî karê heye. Kîjam heye dest pê dike? Valla lan devantin. Belê. Lianın, bitslinin. Erê, ji Bitlisê têne ji derdorê wan têne, ji hêla kesê ku kaşanê hespin têne vê der ne wisa? Erê ten. Belê têne. O derdor jiyê ku bixwazin kaşan bikin têne vê derê. Te got 5-6 meh berf hebe, evî tesîsê ve xizmet dide xelkê. Erê. Belê. Ev ê ji were ve kaşanê bike, ji we amûra jî kare kirê bike ne wisa? Aynı olsa ya. Menê wan, kayaxa, pêlavên wan, cilê wan, montê wan jî karen kirê bike. Ters kirin. Dema kesekî were bixwaze kaşan bike. Em bêjin yek kesekî. Tev û ewan kaşanên wan, tevûn darên wan, montên wan, çi xav gere pêwîst e pere bide? Tev. Erê. Kayak bütün 750'ye 750 ye perê Türkiye erê. Tenê kayak erê wekî de? Diğerler ne kadar? Cil 250 ne? Wekî din? 755. Erê. 1 milyar bu. Erê. Mesela kasket wana jî didin. Tamam 1 milyar 900. Bi tevahî. Dema kesekî were bi tevahî cil milala xwe bike 1900 TL pere dide. Çıkarsa çend saat? Hatta sabı kare bike yani. Yani wan cilê ku tişê ku kirê dike kare hetanê sibê jîl vê derê ji xwe bira bixe. Heta ku vekrî bin. Li vir çend saat vekriye? Sabah 8'de açık 8 8 dest pê dike? Hetanê êvarê? 6 6 êvarê 5 devam dike spas. Here bî Binyamin.
Bînerên hêja li ser rêya Bedlîsê ciyek heye ku gelek kevnar e. Ji vê de re dibêjin ku palên kunkirî dema Asûriyan kralîçeyên wan yani eceyên wan Semîramis biryar de ku li vî çiyayê kunekî çê bikin û hatûn û çûyîna wan bi asayî be. Ji wê demê heta niha her wa berdewam kiriye. Di salên dawî da ew ciyê kunkirî ji ber ku seyareya ran asteng dibû li wê derê êdî bi tevahî rabûn wekî kêrê biryan û niha ji dîmena da xuya dike ku hatûn û çûyîna seyareya û barhilgiran bi asayî berdewam dike. Bînerên hêja vê carê ji bernamaya li Bakur em li bajarê me li Bedlîsê bûn. Li Bedlîsê teqrîben 4 me 6 me zivistanekî gelek zehmet derbas dibe. Niha wek jî dibînin barîna berfê berdewam ew gelek ciyan berf her wa 30 santim 5 santim berf bariye. Gelek gundên wan rê wan qut bûye ji ber barîna berfê. Pirastî li Bakurê Kurdistan gelek bajar îsal berfekî têr û tije di jiyana xwe da dîtin. Em ê ji bo we berdewam bin bajarên xwe jiyanên wan ragînin. Bimînin xweşiyê da.